ҳозир мо бо шумо якта глагол яъне феълро меомӯзем ки барои ҳар яки шумо бениҳоят лозим аст. барои ин нависта гиред. Глагол провожать, гусел карда. Тайёр ҳастед? Поехали. Я сейчас провожу вас домой. Ман ҳозир шуморо ба хонатон гусел карда мемонам. Я вас провожу до дома. Ман шуморо то хонатон бурда мемонам ёки гусел мекунам то хонатон. Я провожу своих детей в школу каждый день. Ман бачаҳои худамро ба мактаб ҳар рӯз гусел мекунам ёки бурда мемонам. Глагол провожать дар се замон чӣ хел табдил меёбад дар описании видео аст. видео маъқул шуда бошад ба видео лайк монед ва фикри худро дар комментария